Siap. Ya. Mancing lagi. Hiburan-hiburan. Siap lah. Hiburan lagi cuy. Pasti guys. Pasti pada apa ya? Masih di seputaran waduk Saguling, bendungan Saguling. Masih di seputaran bendungan Saguling. Pak, mantap ya sama yuk si mamang tukang kopi yuk. Ngenong tuh, kalau ngenong. Oh gitu siap atau. Hiburan. Wah hiburan wah. Ayo becek Mang Pendi cenah. Aduh, tadi ya gitu. Mana Pak. Udah kamu petinggi marah renang tadi deh. Itu dia, itu dia. Bebas nih bebas. Lega sorangan, lapak sorangan. Baik, tadi mah kinu gitu. Oh, tadi ya. Naon teh? Ih, di rawat tespok yang mejehna ya.